Israel le Iran te in dona kalmeka Israel an che tak mai chu vain khan Iran chung boruak kan thunun to antia an air defense system te an paltlang pap thei ti na ni Iran hian Israel hi missile thlok rangchi mangin abei vereng boka helle firfiak te nena in do wangot chu hani big lo Israel a hian Tel Aviv le Haifa te Betiama te chiatna an thlen nuala nuna chan po anom ve nok mai Israelin tuna taka Irana beina hian awmze nei riawa a hlen chuadu ngai tuero chuan he in do na hian awmze nei angem ti hi chu thiama har hle thunga hengvel hi isoiteang chumi ma chuan champhai prestige hian ibung bel lui iman tolak ida mei haute karon exchange vero le company na offer asiam chung hi arei to don lawania kan location hi champhai veng thlang aizol road ani khatia Israelin thlona le adang manga Irana be nu khan rampani te hi anin kap zui tangat ngata Israel chuan abe pui thak na Rising Lion hi voi khat che chuana ti hlotlin thei ni lo thu te anla chunzom zel tur thu te asoi chiang ngala nei kha voin thlengin an chunzoma Israel hi khovela sipai chakna lama chuan a thrapol ania chu tunin dona hian an lantir le a voin khan an sipai thu puang tu chuan Iran chung van boruak an thunun to thua soya Iran sipai ten Israel benata nan man khomwal atanga khomwal vek kana an missile ka chuana mun thuma thena mun khatvel chu anti chia to thu an puanga Iran hian missile ka chuana hi a in chop ve nuala chungzinga za som nivel chu karmasa atanga an beina khan anti chia to thu soyen nizan khan som nivel an ka chiat saklea chuti ni lo se chuan Israel lama missile thlok lu thi atam pha zual ngotang tinan soyane tuntruma Israelin an beina sat ber chu an khopui ber mihring chen tamna Tehran ni lovin sipaite in khwarna le nuclear an song bolna Isfahan le adang te hania sipailam chu an Tehran le mi puite chu an bitu mani lo thu soinonin Isfahana chekin le sipai mun ma te chu thona som nga vel mangin an beya Iran khothlang lamte po Israel sipai hian aban phak lo tak om lo hani ber mai Israel sipai te chetna wangin Iran lam chuan mi za chuang an chan to ninan soyane Israel lampo Iron Domin aveng ne meklo an thamuan pui trin khoi theilova anin ngai na trin kha athok thralutuk tlat lova Iran hian ral thuam an nei thave tlatane Tel Aviv te tuyal thean thlit film na mun Haifa le dang te chuan Iran missile an dong fo maya tunang renga chiat na thleng hi kan la hrengai love ti tok anom hialani khopui ranga ral kheldar aride urenga mun himlama tlan lu po larei lovia ma se ngaya kan nei to antia Israel ma hian he thu bot sai thleng hian mi somni palivelin nunna anchan ve to bok Israel che chan hi Iranin tuna ranga reivak lova nuclear ral thuam nei to dona ani hi min chimi duwa min lo vau to tu ania heral thuam hlawam hi chumiti hlotin na ta na an man theni wangin an nei kan phal theilawani anti nei kha ramrang European Union le US te point Iran hian nuclear ral thuam nei turani lo ani hi Middle East buaina bul berani hi tin Israel an thlop thu an puanga Israel hian Iranin nuclear boipuina hi satellite thala kalang china ati chiat na sat sakviau bokane nemnge thei china Tehran atanga kilometer som thum vel hla om bit kane sipai mun chu Israel hian ati chenwala anin chung apop huau maya abulami Tabriz hlona trum mun sipai tenan man po atlan konga chia a Kharman sa missile an danala ahim lo tia chiang le a hebaka hian Natanz le Isfahana nuclear an boipuina munte po apon lam achhengei ti mu theyane heng nuclear an boipuina hi International Atomic Energy Agency IAEA chuan achung lam achiat ngei thuan puanga Natanz hi Iranin uranium ati chakna nuclear power plant le ral thua matana man thei tura a boipuina lian berte zinga mi haneya
mandewa mosa tho chet dan kan tarlana khan helai muna uranium an song bol na hi computer virus nen anlo be chiam to bokani kha IAEA chuan heng muna tang hian zungzam hlo pu ru omlo ninan soya chenan thlente ro chu an che tirami nia voin lamai ro chuan natan sa te nuclear an boi puina tho fordo ate chena thlen bel aom lem lo ninan soitel bok fordo hi tlang panga pu kang reng dewan lai chopania be harsa deu nina langane ram pani te hi anin chet na thlei tila sipaya chungnung zo kalang chiang hlea Iran hian cruise missile mangin an ral saya Israel ro chuan Iran ram chunga in do thlona atir lut maka naite te tangin missile hi ka pa Iran in do thlona hlui to tak tak te chuan andang ne lo hlea aner defense system te po anti chiat sak ti chiang hlea an radar le launcher te an bitum chat chat maya Iran in ngana hnung ber dara puchi le lir the tanga ka chua thei chi te chu tundin muna an la thok thalu tuklo ati theyang rampani te hi indawanga soi the ni rolin indim na chinan laneya Iran chuan Israel puitu te kan ma te lang tin US UK le ramdang te vau ngala US President Donald Trump chuan Israel chetna hian US atel lova US an ron mer tel ve ni ro chuan US sipai chakna an thiet ngai lo tur khopana kan mang nga lang atia hebaka hian Israel chu Iran roi tu luber Khomeini thatlo turin a hril nina soi boka Israel hian Iran sipai roi tu loktele an scientist ten bituma indo thlona mai baka lirtheya puak thei thil kamte thlengin an che nia soyane Israel hian US in rol se duwa Iran nuclear boipuina mun thren khat phin turin US yam puak thei thil thokna mmg kha amamo tlatani abikin fordo beina tan atang kai don lutuka chuwang chuan US tel ve se du US hian rampani te chu inrem na zong turin adu thunga tundin huna chuan inrol tumna ala nei lovin alanga ma se US pai mun be atanga US mi le sign nun nan chan ani chuan US tel ve the ni na la ya oma anin rol chuan boro ka pun lun hle thei bokane chubaka chuan Israel hian teran khopui chu Iran thu nei tu te khor chuana tan a him lo mai thei tia soin mi pui te chu inthiar chuak tu den ria tira mi pui tam tak chu teran atanga mun hlazok le kil khor zok in do nei na thlen phak lo na tura chuan duwa ma se traffic jam awangte tuial thei kai noile thildang awangte in chuak thei lo anom nual thunga thile hliam an punzel chuan indona hi zawzo ka al thei ani ve tho bokane Israel che dana hian Iranin nuclear thuam chera hlat to lo tin anei hmain awa beichat khania anei hnuaya anei hma abe hian awmze nei zoka na takin wache poni sela Iran hian ral thuam hlawam mangin achang le theiri lawa chuwangin tun hi kan beidon ani chuan beihun lai takani tia cha chhuak kan neya anchetna hian anthiltum Iran in nuclear thuama cher lo chu hlen chua ngei tura anchet arinom hlebok niin expert te chuan an soyani aboi thak lai ber chu engtin nge Iran hian nuclear thuama cher lawang ti lai hi anita thunga akong masaber le aul sambera chuan Israelin uranium ati chak to sa zong ati che chak chuan nuclear thuam hi tun le tuna chuan ancher thei lawang chumi tur chuan Iranin nuclear boipuina zong anti chiat hle atrul dona chu hlen chuak ta sela tunan chet na hian awmze ne yangem an tumram a hlotling thengem ti zone ro chu asiam me kani antia Israel hian tundin hmuna kan tarlanta kangin fordo alati chelei theilowa natans le mundang po achunglang achia leihnuaya achung rile ro chu achelo niin IAEA laminan soya achunglang chia hian electric lam kai hnoi anti chiata wangin uranium an song bol na khol te chu achenual turan ngaya mase Iran hian nuclear boipui dan hi a hreto a athiam na anei to an khol anti chiat sak vekani chuan ral thuama an cher hun an pot khot lai dona anti cheta vek lawani phei chuan Iran hian mundanga a boipui na hi an bun le mai thei dona
abula tanga trandon po ni se thiam na an nei to mia wa wangin bultran thale thei anlani cheu tinani hemi konga hian Israel thil tumber chu Iran sarkar paithla ka ni ye antia Israelin sipai hruai tu lok tak tak te abitu matrangin Iran sarkar hi mipuin annam thluk thei mai an ring nina langa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran mipuite hian hreom taka optu le nek tu an sarkar atanga zalen na an nei theina turin konga in hongta e ti sai chhuaka hei hian Israel thiltum tak tak alantire tia soyani Iran hian an sarkar hi an nin na china oma tam tak phei chuan an buaina hi kan buaina ni love an du in kan sarkar le Israel ram chulo in do te se keni chu mun himlama kan in son ri dai do ne antia an sarkar hi an digna chan vo lak saka an zalen na rabbet tu ania wangte an ram economy din mun that lem lo wangte in ron chun zom an chak vak lem lo ane hei hi Israel chuan man tangkaya tumin asipai hruai tu te abitum sak ngau ngawa an sipai chakna le sarkar ti chaklo chuan Iran a hian sarkar paithak tumin tual chung buaina chhuakang ti beiseina tela mase thunei na cheltu hi mipui thlan po ngai lem lo thunei to sa khaneya an sarkar paithla kher kha antan trul lem lo ane sarkar chu lo paithla ta te reng po ni sela Iran hi engtin nge kalzel don ti hriatani lo boka an sarkar thak theitu tur eptu pol han chak tak tundin hmuna nom lem lo chubaka chuan Iraq le Libya sarkar thil ti thei tak mai eptu pol omu mal lem lo pai thla ka lo ni to a tun thlengin an buaina are tak tak thei lo ani Israel hian an kom ngei deuh tur chu Iran a hian lal sen duwa democracy anga kal andu thu sam ti an prime minister thu soya tangin a hriat theya mase thil thleng to enin chutiang chuan akal kherangem ti soi thei ani tlat lo ani Iran eptu party te hi komsan hi le pahnia mei chadikna chan vo kai hnoya rampum puyan boilai khan hoteu kan sarkar hi idau te angu khai tin in thurwalan tuma masen ngai dan le an thlir dan ainan lo wangin anti hlei thei tlat lo ane Israel in a be na ber Iran in nuclear ral thuam a cher hi hun kal to atanga alandanin tuna Iran sarkar hian chol sana tum hlek lawa nataka chhehvel ram rang ten an rek lai poin a local pui chhun zom ngat to thina nei kha tuna chuan thiam na anei to boka Israel tan sarkar paithak hi an be chan lian ber ni na langa mase hlen chhuak zawangem tia hian tundin huna chuan athlen theina ain athlen theilo na lai ala tamjok ti hi mithiam te ngai dan ane